ayırıp götleri. At çalında bolgula. Kuday talan bödөгүстөн сактасын. Birinci 2020 жылдын birinci şerini oyunun көрсөткөн açılışın kılgan oyuncular Taldı Bulak Ayıl Ökmötü jana Sarıgıl Ayıl Ökmötü. Kelgilе анда эмес. Оймин деп койгула. Ортодогу калыс Атайын Сусамырдан ашып келген Адилет калыс. Kanat. Kızıl forma Tayazan'dan çık koy erterek. Kızıl forma çadan. Yeka. Hey, kanat değil mi? Kim? Karasu. Stipnoy Karasu kana kurama komandana. Karasu komandaları. Karasu komandaları. Karasu komandası. Kimdi çok yerler? Bir ufak ekranlı olup da çekiyor. Kara koyuklaşı. Karasu komandası gelip koyula bu jaga. Судейскийге gelip koyula. Polis şovmenen aylanıp barıp tetigi kızıl formalarga barasыңар. Kanat. Ылдыйкы Тайгазанга bir судьяны жибергиле. Жака жибересиң де. Улақты бергиле. Aziz Moğollar'da. Ортодогу элдер, жөөчөндөр, урматтуу туугандар, жаңы эле сурандык эле кол силерден. Арткара жылып койгулачы. Эй! Туган Сыргак, Ногоев Сыргак. Акбашат менен ойна, эми ойна, кара. Бисмилlah. Акырын. Эми атайын кылган жок, туган сен да тура түшүң. Баланын мүчөсү аманбы? Болду. Акырын. Estağfurullah getirile. Акбашат менен карасы ойнойт. Акбашат. Сыргак, Ногоев Сыргак, келип койчу канатка. Судейскийге. Ногоев Сыргак. Урматтуу туугандар, жөөчөндөр, бери баскылачы. Канат. Бери баскылачы. Мына азыр эле көрдүңөр, азыр аттар ары бери ойнойт, балдарыңар төлүп келет. Артка тургачы туугандар. Ой, байкелер, аксакалдар. Бер карагылачы. Аркара. Жок, но жөөчөн байкелер, но машинага параллельно тургулачы, сураныч мынакей. Урматтуу жөөчөндөр. Эй, формачан ким мына байке? Рустам айтчы мыналарды. Барчы, айтчы, берип тургулачы, талант эке. Федоровка талант эке. Барын бузоткан сиз турбайбы акыл беле. Давайте бол, айдаңыз давайте. Нар жакта жүрө турган аттар арасында улакка чөсүңбү? Тур бияка чык тур. Наркы жөөнү. Başka da götürüyor. Урматтуу Жайыл районунун жамааты оюнга чыкты. Акбашат жана Степной командалары бири-бири менен буйруса кызыктуу оюн көрсөтөт окшойт буйруса. Ал жакты да барып көңүл буруп көрсөңөр болот. Karat kim mi? Раз. Урматтуу туугандар, микрофон жакшы угулуп атабы? Чыгар ауызга. Ауызга чыгар. Карма. Атты буруп, номерде Жайылбеков Данияр улақты мыкты такымга басууда. Ага карама каршы көрсөтүлгөн Саргоо курама командасы өз казанын беккем коргоодо. Анда эмесе карап койгулачы. Жардам берип койгулачы. Kaç koy Bayke. Bayke. 12:54'te başladı men vakti boyunca. 12:54. Burçkanı kim taydırıp etti? Güzel saldırayım. Yok mu? Çağırmıyorsun buraya.
To'xtat. Buradan lan. Qaraqlash, aqrin. Aradan Qarasuv komandasi Jamil bilan ko'tarildi. Sarg'u Qurama komandasi ağa. Qattiq kurashni ko'rsatdi. Mana Aldana bularida qaldi buloqni. Keldi, keldi. Bo'lsin qaldi buloqqa ol bo'lmasa yo'q bo'ldi. Tag'ir bir gol belgilachi mana. Nurcan, normallerden ha, Nurcan. Karma şiraktan, hayır. Şiraktan karmasın. Birbirini atlatıp ketke salıp. Gel, Abbas tutmada. gir daha Sargı Kurama komandası detleşti. Bekazar gir benden. Bekazar bir daha tutu. Şiraktan istersen şiraktan. Qarasuv Kurama komandası detleşti. Qarasuvning turg'unlari suranib ketgan o'yinchoq Qarasuvni qayta aytib turishadi go. O'shandaqdan aytib turaydi qayta. Toyca geldin. Artma. Komandasi. Jana Aqbashab. Saldı bulaq Jana. Sarg'u Qurama komandasi o'rtada. Sarg'u Qurama komandasi harakat qiluvdi. İpon çarşıya koşuyor. Mingenati qarab. O ipon monardı ipon. Saldı bulaq Qurama komandasi o'rtada ekan. Herkese bileyim. Saldı bulaq Qurama komandasida. Geçen engel. Korkma bile. Tağıda olsa Sarg'u komandasi Engel yine. Beşi ko'rsatdi. Ağa tikemetik saldı atgan at qaras qaldi bulaq Qurama komandasi. Uloq yerdi. O'yin vaqtini o'rtadagi vaqtni baringizlar ko'rib turganda maska kiyib turgan Adilet Taqsir o'rtada qalisligini ko'rsatib turadi. Hayır kazan. Andamese! Kazandığın için baylap koysa gerek. Kazandığın için baylap koysa gerek. Kim var kayıp et olur. Hurmatlı oyuncular, hurmatlı ortadagi qalis. O'yin shartni jaqlab qarab qo'ysangiz mana qaldi buloq o'yinchisi napadayishi. O'ta og'ir jarohat olibdir, murdi sinib ketdi. O'shandaqdan hurmatli o'yinchilar, buloq taloniqi, bola uydiki. O'shandaqdan aqrin o'ynaqlar. Uydanki Tayqazonga da ko'ngil burib qo'yinglar, tuyg'anlar. Allarda qiziqli o'yin bir-birini ko'rsatishib, polfinalga chiqqanga harakat qilib turadi. O'rtada enkayotgan bir qizil forma. Ana qarab turgan dag'i bir qizil forma. Barmaysan. Bir formalar yok, bir forma yok. Qaraqlashi ko'gatni bosqani g'ayron teke da'vor salmoqda. Bu birinchi o'yin. O'rtada qalis so'z aytadi. Tuyg'anlar mana o'shqirdi. Adiletdan ishqirig'ini o'qish kerak. 4 oy bitti.
Andemesi 2 minut kazanalgan. Ekinci orun dağı oyuncu. Kurama komandasından 2 minut kazanalga çıkan ikinci numaradaki Sen çık, sen için çıkartalım. Kencebayev Nurazi. Aklı oyuncu 2 minut kazanalga turat. Ulak dağı da olsa jörde. Ошондуктан азыр Sargol kurama komandasында yaxshi mümkünçülük var. Ağa karamaktan жерден калтырмаганга аракет кылып, акын, туугандар акын. Kala gerek, can gerek, but gerek. Anın barın ne gerek, çoçkon borut ne gerek de uru örmekle bir-birinlerde. Bekcan, eng. Bizden Allah için bizden. Bunun üstüne koyunuzdan bir. Gitti Allah. Karagılaçı. Öydönkü taygazanda da esep açılalık okşayt. Enge yakın oranda. Öydönkü taygazanda çıktaşat. Öydönkü taygazanda çıktaşat. Buna. Gerden götürülüyor. Kurama komandasını. Mümkünçülüğü. Andemesi oyunda. Kaldı kulak oyunda. Bugünkü oyunda bulaklarda abdan salmaktı. Kaldı bulak Canan Sarıkov kurama komandası. Oyun vaktilarga 3 minut kaldı. 3 minut oyun vaktilarga kaldı. Esep 0-0. Sarıkov Canan kaldı bulak. Ey balam. Baş kesmeye var, pil kesmeye yok. Beni 61'e çıktım, beni onu da öyle bayız. Geçirip koy. Brok boldu, büttü bol. Kurama komandası. Suran otan bay. Ne var, rahmat Suran'a, brok. Bol, gel, ispraviyim. Kaldı 2 minut vakit. Yaş bolsa, 2 minut oyun vaktilarga kaldı. Esep 0-0. Kulakты жерден көтөргөн жигит. Kaldı kulak kurama komandası. Öz güçlüğün olmadan dayasan kablarım. Kulakты жерден көтөрүп атат. Kaldı kulak kurama komandası. Kaldı kulak kurama komandasında. Sarıkov kurama komandası menen jana Kaldı bulak kurama komandaları. Çiğinge çakın жерден olaktı жерге taştap bir-biri menen tireşiydi. Anda mese vakit. Adalet taksir vakit. 5 minut tunuğu. Karagılaçı bana. Karagılaçı. Hurmatlı oyunculardan tartışılgan oyundan Karagılaçı. Ortadagi teke oңой salmakta tek emas. Ortadagi teke oңой salmakta tek emas. Karagılaçı kerak oyun ko'rsatdi. Kulog'un cho'chendir. Aldagi sızıqdan o'tmasalar. Kaptaldagi qalis qarab qo'yinglar. Sızıqdan o'tmaglar. Ahmet oyun ko'rsatdi. Tilek'e karşı. Tilek'e karşı Sargol kurama komandası dağı özün taygarlarından ötüp etti. Kurama komandasının demek. Ay. 1
минут уақыт қалды. Ақбашат құрама командасына және Степной құрама командасына. Базарға уақыт, ойын уақыты 5 минут демалу. Ойынlar башталады. Yoqda beni alıp koydu. Interview koymuş. Benimki komandalardan da interview olmuş. Gitar, televizyon deme. Prema yapım olsa жақсы söz söylemek mi abi? Sinever var uçakta. Yoktan da YouTube bacakasın ya. Ақбашат құрама командасы менен Степной құрама командасы қарасу беттешінің бірінші таймының соңына шығышты. Есепті біз азырынша ұғалекпіз. Ал жерде башқы Қалысөз Қырықбай, Бейіт Байкебіз бар. Ошол екінші таймды ойнап тұрып, жиынтығы менен, есебі менен бізге келіп малыматын берет бұйырса. Азырынша Талдыбұлақ жана Сарғо құрама командасының ойын беттешін көрудеміз. Есеп болса ептеп 0-0. Қайта тайғазан жануар тайып шүді жерде бұлақ. Бардығыз бұл жақтан қарап тұрғаны менен жердегі теке абдан салмақты теке. Ушуну көтөрүп аткан биздин азаматтарга чоң рахмат. Ат жалында болуп, Кудай бел күчтөрүнөн берсин. Оқта сон турат. Садетти? Кетти. Oyundun başlanganına 4 minut var. Талдыбұлақ құрама командасының аты екен. 10-ші номердегі Тоқтоғұлов Абу менен жана Сарғо құрама командасының ойыншысы беттешуде. Анын номері азырынша мага көрүнөлөк. Талдыбұлақ құрама командасы менен мына Талдыбұлақта өзүңөр көрүп тургандай Сарыөзөн құрама командасынын легендарлуу коргоочусу Азат деген жигит ойын көрсөтүүдө. 6-чы номерде Бекитай деген жазуусу менен ага тиремегерчи көрсөтүп аткан Саргоо құрама командасы мына жаштар өсүп келатат буюрса ойунду кызыктуу көрсөтүүдө. Алған улақтарын жұлдырбай, салған улақтарын салдырбай, мықты ойын көрсетеді қарағылачы. Охо, қара, демешілер, қиқыршылар, қошташылар. Ошыны тұра қылдыңар улағат ойыншылар. Сарғо жана Талдыбұлақ құрама командалары жолдың өйдөнкү жагы менен ылдыйкы жагы бири-бирин көп ойындан көрбөй жүргөн жигиттер абдан кызыктуу ойын көрсөтүүдө карагылачы. Талдыбұлақ жана Сарғо құрама командалары ортодо Карат менен жаткан Бекжан деген жигит 7-чи номерде Бекжан деген жигит. Бул текенин салмагы түптү салмагынан оор болуп атса керек бул жигитке. Кайта көтөрө албай турат. Быйыл буйруса Бекжан түптү салмактарын ушундай кылчы. Мени жесин да музыка деген ошолду. Катын менен музыка мени жей турган нерсе да бул өзү. Талдыбұлақ жана Сарғо құрама командалары ортодо беттешүүдө. Анда эмесе өйдөнкү Казандын оюнчулары Акбашат жана Степной құрама командасынын оюн убактысы кеткен. Алар дагы да бири-бири менен кызыктуу беттешүү көрсөтүүдө. Карагылачы.
Өйдөнгү Тайказан текенин чоңдугун карагылачы. Кайран жигиттер бирден кол менен көтөрүп, бирден такымга баскан. Не деген азамат жигиттер. Ортодогу аталмашты Талдыбулак жана Саргол курама командасы бири-бири менен беттешүүдө. Oyun убактысы жүрүп жатат. 8 мүнөт oyun убактысы уже жүрүп жатат. Oyun убактысына 12 мүнөт калды. Эсеп дагы да болсо 0-0. Алдың Тико дейт. Кара Тико. Тикосу да бар экен, икосу да бар экен. Карагылачы. Малолитражка да бар экен. Объему чоңдору да бар экен. Кайран жигиттер карагылачы. Акырын. Ортодо калыс бар. Ортодо калыс карайт. Анда эмесе Улак Талдыбулак курама командасында карагылачы. Так көтөрүп туруп такымга баскан жигитти. Талдыбулак жана Саргол курама командалары. Ортодогу калыс караңыз, мына бала алмашуу болуп атат. Саргол курама командасынын башкы демерчиси биякта келип кайта өзүнүн балдарына дем дух берип атат. Кинодогудай кылып. Карагылачы. Тайказандын жанында. Тилекке каршы жолу кетти. Талдыбулак курама командасы Улакты такымда базууда. Азат деген жигит. Азат. Сарыөзөн курама командасында мыкты коргоочу Юсупов Азат Улакты такымга басып, эсепти. Жоқ, карагылачы. Мыкты баратат. Ага каршылыкты көрсөтүп аткан Саргол курама командасы. Эң кызык жер ошол жерде. Эң алуучу жер ошол жерде. Тайказандын жаны ысык. Аталмашы да болуп атат. Ортодо калыс бар. Калыс кандай чечим кылса, ошону байкап турушат. Юсупов Азат. Улак Юсупов Азатта. Саргол курама командасынын Тайказанында булар үстөмдүк көрсөтүп турат. Анда эмесе эсепте бирдекеге теңдегиси келип турат. Ага мыктылык оюн көрсөтүп аткан Саргол курама командасы. Чарт табышкан Саргол курама командасы. Саргол курама командасы жана Талдыбулак курама командасы абдан мыкты оюн көрсөтүүдө. Oyun убактыңарга калды 8 мүнөт, 6 мүнөт oyun убактыңарга калды. Буйруса эсеп дагы да болсо 0-0. Эсеп 0-0. Урматтуу туугандар, урматтуу жөөчөндөр, арткараак жылып койгулачы.
Bardığımız ulaqtı жақсы көрөбүz. Bardığımız ulaqtı sүйөбүz. Kelge, beri qarap koygulaçı, meni qarabay. Жылып koygulaçı, туғандар. Чейиндин берки бетине. Алдагы жерде атайын айтылканы Калабалтадан алып келип чейин кылышкан. Geçiresizler. Nasipbekov Azat eкен. Жаңадан бери мен Турамес фамилиясын айтып отурам. Мыкты ойын көрсөтүүдө. Бактияр байке. Карагылачы. Oyundu кандай мыкты жүгүрүп болуп атат. Taldı bulak kuramak astagfirullah. Akırın oyuncu degen gerek. Ortadağı kalısız var. Al Karayt. Urmatlı Cöçöndür, tuğanlar. Emi ulaқты kayta öydен Kutay kazanında bolu atkandan çıkıp kettiңер дағы. Cöçöndür, бер тургула. Боковой судьяларды укпагылачы. Урматтуу Cöçöndür. Капталдап. Алдагы ат алмашкан жерге Cöçöndür турбагылачы. 3 минут убакыт калды. Талды булак жана Саргол курама командасы беттешүүдө. Есеп 0-0. Ал эми өйдөн Кутай казанда не болуп атса да бир гана Кудай жана Бейбит байке билет. Буюрса жакшы кабарлар менен келет окшойт. Азырынча Ылдыйкы Тайказанында есеп 0-0. Талды булак жана командасын Тайказанында Талды булак курама командасы өтө курч оюн көрсөтүп турат. Талды булак жана Саргол курама командалары жолдун өйдөнкү бети менен Ылдыйкы бети. Ortadagы калыс айтат. Ortadagы калыс айтат. Аны силер да айтпайм, мен да айтпайм. Унчукпай күтүп турайлы. Адилет айтып койчу. Есеп барбы? Булак айылат бөтө 1-0 есебинде Саргол курама командасын жеңип чыкты. Азаматсыздар, мына Кулай талан бөдө кырстан сактасын, күч атасын тааныбайт дейт. Билеги күчтүүлөр жеңет дейт. Ошондуктан Талды булак курама командасы Саргол командасын 1-0 есебинде жеңип чыкты. Анда эмесе өйдөн